Ulo vhaisala a hu tshena uri ḽi nga dovha futhi ḽa luga. Zwine nṋe ndi nga zwi ita ndi nga to thusa heḽi ḽiṅwe ḽa tshanḓa tsha monde uri ḽi songo ṱangana na zwe heḽo ḽa right ḽa ṱangana nazwo. Nda ri okay ahuna thaidzo, ari kha nṋe zwine ndi nga zwi ita ri ḓo ḽi fhisa nga laser, ri tshi ḽi fhisa nga laser ri vha ri khou thivhela u fana fhaḽa hu tshi khou fhaṱuwa luvhondo lori hu songo pfhuka tshithu. Na ngoho ndo vha ndi tshi ndo ya Mankweng close to 8 months ndi tshi khou ya ḽi tshi khou fhisiwa ḽi tshi khou fhisiwa ḽi tshi khou fhisiwa, nda vhuya hayani ḽiṅwe ḓuvha nda ri ndi tshi yo humela nda ri kha iyo ḽa doctor nda ri khaye ndi khou humbela uri u mbudze uri ahuna vhathu vhane vha nga zwi kona hezwi zwine ndo no khou ṱangana nazwo na. Ari vha hone madokotela o no to shuma nga maṱo ane a to ḓivhesesa nga maṱo, vha wanalea tshikhuwani. Nda ri nṋe ndo ndi khou humbela number phone, vha ri okay ahuna thaidzo, vha mpha number phone. Ndi tshi vhuya nga ḽi tevhelaho nda founela ngei vha mbudza uri okay ri khou bukela appointment u ḓe nga ḓuvha ḽa so so so, vha mpha aḓirese. Nda ri okay ahuna thaidzo, na ngoho nga ḓuvha ḽeḽo ndo mbo ḓi ya tshikhuwani nga maḓautsha ngori ndo ndi khou fhelekedziwa. Ndi tshi swika ngei nda ya nda ṱangana naye dokotela a mbudza uri heḽi ḽiṱo ḽau ndi khou ḽi vhona ḽo vhaisala nga maanḓa, mara nṋe hezwi zwithu zwo no khou itea kha ḽiṱo ḽau a thi zwi koni, hu na muṅwe dokotela wa mukhuwa na ene u ya zwi kona zwithu hezwi. Nda ri okay ahuna thaidzo, ari zwino ndi khou founela nda u bukela appointment matshelo u khou tea u ya khaye. Na ngoho nda fhiwa tshifhinga hapfhi ndi ye nga tshifhinga tsha so, na ngoho nga ḽi tevhelaho nda ya sedzharani ya hoyo munna. Ndi tshi swika hafhaḽani a ntsheka a mbudza uri ḽiṱo ḽau ḽo vhaisala nga maanḓa, ḽo vhaisala so nṋe ndi nga ḽi lugisa ngori ndi shuma nga maṱo a so o vhaisalaho nga nḓila yeneyi. Nda ri okay ari hu ḓo nyangea tshelede unless arali u na medical, nda ri a thina medical ngori mushumo une nda shuma wone ndi mushumo wa seasonal work, ri shuma 6 months huṅwe na 6 months a i swiki, zwi to bva kha uri zwithu zwine ro no khou shuma ngazwo zwi hone zwo ḓalesa mabulasini na ro ri tshi shuma nga maṱamaṱisi. Arali maṱamaṱisi a ḽa ṱavhanyedza u fhela, he a fhela hone na mushumo u namba wa fhela zwezwo. Na ngoho nda mbo ḓi ri khaye ahuna thaidzo, ari u ḓo sia email address yau ri ḓo u sendela quotation. Na ngoho nda sendeliwa quotation nga ḽi tevhelaho, yo vha i 2021 ho vho January. So quotation nda i wana fhaḽani nda vhudza vhathu vhane ndo no khou humbela thuso ngori heyo tshelede ndo vha ndi si nayo. Na ngoho thuso nda i wana fhaḽani, nda vha founela nda ri tshelede ndo no i wana, vha ri okay ngori ndi tshifhinga tsha COVID u ḓo thoma wa ya wa dzhiwa dzi test dza COVID. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho test hedziḽa dzi a vhuya dzi tshi ri negative or positive, arali dza vhuya dzi khou ri negative ahuna thaidzo u khou yo itiwa operation, mara arali dza vha dzi positive u ḓo lindela u swikela i tshi vha negative. Nda ri ahuna thaidzo, na ngoho dzi results dza vhuya dzi tshi khou ri negative. Nga ḽi tevhelaho nda vha ndi khou ya operation, nda vha ndi khou ya Johannesburg Eye Hospital. Ndi tshi swika ngei na ngoho nda swika nda admithiwa, a ḓa dokotela a ḓa a ita operation ya fhela, a mbudza uri u ḓo mmbona matshelo, a mpha na prescription uri ndi khou tea u renga dzi eye drops dza hani na dzi pain killers dza hani. Na ngoho nda ṱuwa nda ya hayani. Nga ḽi tevhelaho nga matsheloni nda vha ndi khou ya ngori ndi vha ndo khavariwa, heḽia ḽiṱo ḽi vha ḽo thivhiwa so nga bandage na tshiṅwe tshithu tsha puḽasitiki tshine tsha vha tsho. After that ndi tshi swika nga matsheloni a swika a bvisa hetshiḽa tshithu, a mbo ḓi tsheka nga mitshini yawe, a tsheka nga mitshini yawe a mbudza uri operation yo vha successfully, ahuna thaidzo ndi ḓo dovha futhi nda ufha iṅwe date uri u ḓo vhuya lini. Ndi ḓo vha ndi khou sokou fha dzi date for dzi check up u tshi ḓa u swikela ndi tshi vhona uri ḽiṱo heḽo ḽo fhola. Na ngoho ndo zwi ita hezwiḽa zwithu nda zwi ita u swikela nga May ya tshi mbudza uri ḽiṱo ḽa
ḽo fhola ndi khou vhona musi ari ḽi nga si vhone ngori ndo ambadza gel, sort of gel oil. So nda ri okay, ari kha nṋe u tshi bva hafha u ḓo ya hafhaḽa phanḓa kha receptionist yanga i ḓo u fha quotation. Nangoho ndi tshi swika nda wana receptionist yawe ya mpha quotation yo vha i tshelede nnzhi nga maanḓa. Nṋe ndo vha ndo ḓivhudza uri o vha songo nṱalutshedza uri ndi tshi u ita operation ndi khou dovha futhi nda ita iṅwe operation yo ita so ha ngo mbudza procedure. After that ndo mbo ḓi ṱuwa nda vhuya hayani, ho vha uri heyo tshelede yo ambiwaho a thi khou i kona na luthihi. Nda vhuya Musina ngori ndo ndi tshikhuwa, nda vhuya Musina nda dzula a vha u khou thoma u reactor heḽi liṅwe ḽiṱo. Heḽi ḽa left ḽo ya ḽa thoma nga 2022 ḽa vha ḽi tshi vho reactor nga iṅwe nḓila. Ndo eḓela ndo sedza nṱha u vha hu khou vhonala malofha manzhi a khou tou tevhuwa. So haḽa malofha ndi tshi vuwa haḽa malofha a humela nṱha, ndi tshi dovha futhi ndi tshi sedza nṱha malofha ḽa vha khou tevhuwa. U bva hanefho heiḽa site yanga i khou fhungudzea nga zwiṱuku u swikela zwino ndi tshi zwi vhona uri hayi hafha a hu tshena life, hafha hu tshena life. Nda humbula nṋe uri ndi khou ṱoḓa u ḓivhulaya, ndo humbula no committer suicide luraru lwoṱhe zwo tou bala. So ho vha hu thusiwa tshiṅwe na tshiṅwe, zwino ndo vha ndi tshi vho tou thusiwa. Ndi tshi ṱoḓa zwiḽiwa ndo vha ndi tshi tou thusiwa uri ndi tshi tou ḓiseliwa zwiḽiwa, ndi tshi nyago u ya somewhere ndi khou tea u vha ndi na muṅwe muthu. Ndi uri zwithu zwa konḓesa nga maanḓa, zwa thoma u konḓesa nga maanḓa u swikela ndi tshi thoma u humbela thuso. Havha na muṅwe muthu we a thusa nga maanḓa a ri kha ndi ye for operation yo remove this thing heyi gel. Arali ya removiwa at least ha vhona ḽiṱo ḽithihi zwi ḓo vha khwine ngori arali o tou ralo a mavhili zwi nga si ite. Nangoho nda mbo ḓi humela tshikhuwani, we vha i 2023 vha ri ndi ḓe nga dzi 2 dza February. Ndi tshi swika ngei a tshi ntsheka mbudza uri okay ndi khou zwi vhona uri wo ḓela u nyago u ntsha gel, mara heḽi liṅwe ḽa left ḽo no huvhalesa nga maanḓa ende u huvhala haḽo ḽo huvhalesa u fhira heḽo ḽa right ḽi tshi thoma u ḓa. Ari ndi khou tea u ita emergency operation ende tshelede ye nda i fara yo remove gel ndi ṱhukhu kha yo ita operation ine ono khou i amba. Mara nga tshilidzi tsha mudzimu a ri ene u ḓo thusa, aya a thusa nangoho. Nṋe nda isiwa sibadela ḽeḽo ḓuvha nda vha ndi tshi khou yo itiwa operation. Heiḽa operation yo thoma nga vho 11 ya fhela nga 6 o'clock. A tshi fhedza ri kha nṋe ya operation yo vha i khulwane nga maanḓa, hafha hu shuma mudzimu. A ri zwa zwezwino a thi ngo tsha dzhenisa gel ḽa ngori ndo zwi vhona zwo ri u khou baleliwa. Ndi ḓo dzhenisa gas yeyi u ḓo tonga nga ri ndi maḓi nga ngomu ha ḽiṱo, hu ḓo vha na maḓi haḽani a ḓo vha a khou fhungudzea. U fhungudzea maḓi haḽani kha ḽiṱo heḽo hu vha hu healing process. Nda ri okay a huna thaidzo, nangoho a ri matshelo u khou tea u vhuya ndi u remove bandage. Nda humela a ntsheka right, operation yo vha successful nga maanḓa. A mpha date uri ndi vhuye lini, nga ri hu vho no fhela vhege ndi tshi humela hafhaḽani. Before ndi tshi nga humela ndo ndi tshi ri ndi tshi sheliwa dzi eye drops hedziḽani ndi tshi sedza nṱha ndi vha ndi khou vhona malofha o sokou dzula yo ha movie u nga ḽa mathomoni a vha o tou dzula. So malofha aḽani ndi tivha ḽa malofha. Ndi tshi humela khaye a vha khou zwi vhona nga mutshini a ri ndi khou vhona hu na malofha kha ḽiṱo heḽi ende malofha aya a ḓo khakhisa u fhola hawu, u khou tea u itiwa iṅwe operation. So a huna muṅwe muthu ane a nga u thusa nga tshelede uri u itiwe operation. Nda ri dokotela sa izwi u tshi ḓivha situation yanga na thina tshelede, a huna hune tshelede nda ḓo i wana hone. A ri so ayo malofha ra a litsha a ḓo dzhia tshifhinga uri a ṱuwe, zwi nga ḓi fhedza miṅwedzi kana ṅwaha. So nne ndi ḓo dovha hafhu nda u thusa nda badela
uri iwe uyo itwa mini operation yori malofha ayo a bvisiwe. Na ngoho a mbukela date, nda ya a swika ita operation yo bvisa ḽa malofha ḽane a vha uri o no bva. Nga ḽi tevhelaho nda ya a remove banditshi, nda vha ndi khou bvela phanḓa nga dzi drops, a mpha na date yo vhuya for check up. Nda humela ka date ya check up, nda humela ndi hafha maḓi haḽani zwino ndi khou a vhona a khou tamba nga ḓuvha vha khou tsa nga zwiṱuku u swikela ḽa maḓi a tshi fhelela, ndi tshi yo humela ri maḓi o fhela. So nṋe mushumo wanga wo fhela kha heḽi ḽiṱo, ho sala u remove dzi cataract. U remove dzi cataract nṋe athi zwikoni hezwo zwithu, zwi ḓivhiwa nga dokotela houḽa we wa thoma u ṱangana naye we a u ḓisa ngeno kha nṋe. Nda ri okay, a ri ndi ḓo founela nda u bukela appointment. Uḽa dokotela vha ambedzana ende dokotela a tenda uri mini u ḓo thusa na ene, a ri kha ndi ḓe matshelo. Nga ḽi tevhelaho nda ya, ndi tshi swika hafhaḽani a nṱanganedza a sedza nga mitshini yawe, a sedza ri na ngoho dzi hone dzi khou ṱoḓa u bvisiwa. So iwe u ḓo ya kha receptionist yanga i ḓo u vhudza uri zwi khou ḓo tshimbilisa hani. Ndi tshi swika kha uḽa mufumakadzi a vha khou mbudza uri zwa zwezwino doctor hana tshelede uri a nga u thusa, so iwe zwine u nga zwi ita ri nga u nyagela iṅwe organisation ine i nga u thusa. Na ngoho vha mpha number phone, muthu we ndo ndi khou tshimbila naye ndi musadzi wa ṅwana mukomana wanga, a vha WhatsAppela havhaḽa vhathu vha khou amba uri vhone vha humbela dzi donation kha fhethu ho fhambana uri vha kone u thusa vhathu vho no khou baleliwa. So a amba uri muthu we a fhiwa a mufha number phone edzi o vha khou ri riṋe ri ḓe ri humbele thuso. Vha ri okay, a huna thaidzo. Ra dzula u sikale vha ri vha khou humbela uri ndi vha rumele bank statement tshanga na bank statement zwa vhana ngori vhana ndi vhavhili. So ndi ite na affidavit ya uri nṋe ndi khou humbela donation yo nyago u thusiwa kha dokotela uri cataract dzi remove. So havhaḽa vhathu a vho ngo tsha dovha futhi vha fhindula, nṋe nda bva khazwo. Nda ya nda swika na kha iṅwe nyimele ye vhathu vho vha tshi ri u ṱangana na nṋe kana muthu o to ḓa ha mukomana wanga ṱhamusi a khou nyaga bulege, vha vhathu vha mimuya. So vha khou thoma u mbudza uri nṋe ndi na zwithu zwa vhadzimu, hayo maṱo ri khou a vhona uri a si maṱo a fhedzi, ndi maṱo a vhadzimu. Iwe u na mpho, u khou tea u i tevhelela, zwithu zwau zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Ende u vho tea u songo vhuya wa thoma wa ya madokotelani wo tshinya zwithu, mara arali vhadzimu vhau wa vha humbela pfharelo, zwi ḓo swika hune vha ḓo u farela wa dovha hafhu wa vhona, wa dovha futhi wa ita mushumo une vho no khou ṱoḓa uri u ite. Lwo thoma nṋe ndo ndi sa tendi khazwo hezwo zwithu, nda ri hayi a si zwone hezwo. Ende vhathu vha tshi mbudza ndi tshi sokou sea, mukomana wanga wa swika he a ri hayi a ri vhone uri ndi ngoho na, ngori wo zwi vhona ro tshimbilesa dzi kerekeni, ro tshimbilesa kha vhathu vha different, vha porofita a zwi khou ita. A ri yo vhona kha vhathu vha marambo. Na ngoho nda isiwa kha muṅwe mukegulu a Trachville. Ndi tshi swika hafhaḽa mukegulu ḽani a ri hayi ndi muthu wa vhadzimu ya una na vhuloi ha muthu. Ndi vhadzimu vha khotsi yawe, vho makhadzi wawe vha khou tea u mu shelela fola fhasi vha mu ambelele, zwithu zwawe zwi ḓo thoma u ḓi bvisela khagala, u ḓo thoma u vhona nḓila. Nda vha ndi khou vhuya Musina, ndi tshi vhuya Musina khotsi yanga vha ri zwithu zwe no khou ambiwa nṋe ndi khou nyaga u zwi pfha uri ndi ngoho na. Hayi ra ḓa ra hwaliwa nga vhaṅwe munna ra ya dzi bulasini Samaria ngei. Ri tshi swika vha swika mukala havhaḽa na vhone vha amba same thing. Ndi khou tea uri ndi iteliwe mushumo, vhadzimu vhanga vha ḓe vha amba uri vha khou ṱoḓa mini, ndi hone hune nda ḓo fhola. Vha ri huna nga ḓuvha ḽa so vha ḓovha vha khou livhuwa vhadzimu, nṋe na nṋe kha ndi ḓe ngori hu ḓo vhona dzingoma. Vhadzimu vhanga vha nga ḓi swika vha thoma u amba uri u khou tea u itea mini. Na ngoho ndo ya, ndi tshi swika ngei nda swika nda lidzeliwa, ahuna tsho iteaho, ndo to neta ngo u tshina. U swikela u tshi pfhi ndi khou tea uri ndi waneliwe mbudzi, ndi nwe malofha a mbudzi.
hafho nda hana nda ri zwi sa ḓo itea ndi zwezwo, ndi khou humbela uya hayani na ngoho vha ntendela. Nda vhuya hayani nda ri ndo dzula futhi a ḓa muṅwe a ḓa ri hu na muṅwe mufumakadzi hezwi zwithu zwa so zwi ḓivha nga iṅwe nḓila. Okay, nda isiwa hanengei ndi tshi swika ḽa musadzi ri tshi tou dzhena hafhaḽani a vha khou ri yo vha khou tshimbila na muthu wa vhadzimu vha dangerous nga maanḓa, hoyu muthu na vhaṅwe vhadzimu vhahulu nga maanḓesa. Nṋe ndi nga mu thusa, ndi nga mu itela mushumo wa dzingoma, a ḓa a lidzeliwa zwi ḓo tshimbila. Hu khou ṱoḓea tshelede, dzi tshelede dza ambiwa upfhi hu khou ṱoḓea vhugai, hu khou ṱoḓea tshelede dza zwiḽiwa mini, zwoṱhe zwa ambiwa ngori ri desperate sa family. Ha zamiwa nga nḓila dzoṱhe, ha zamiwa tshelede iḽa ya wanalea pfhi ndi khou lidzeliwa. Nda vha ndi khou fhiwa zwithu zwine ndo no khou tea uri ndi zwi shumise uri vhadzimu vhanga vha tshi khou sendela. Ngoho nda zwi shumisa, date iḽa ya swika nga ḽavhuṱanu nda ya nda lidzeliwa. Ro vha ri tshi swika 4 ra lidzeliwa, ahuna tsho iteaho. Ngivhela ahuna tsho iteaho, Sondaha ahuna tsho iteaho. Ho tou pfhi ndi khou tea uri ndi hayeliwe maṱo, hu bvisiwe mashika haya o blokaho, ndi hone no khou ita uri ndi songo vhona. Mara a zwo ngo itea. Houḽa mufumakadzi ndi tshi mu vhudzisa uri zwino ḓo ngayela, o vha a tshi ri u ḓo zwi ita. Nda vha nda tou ri kha ndi bve khazwo ngori ndo dzula vhege muḓini wawe. Nda vhuya hayani, u bva hanefho thi ngo tsha dovha futhi nda ya fhethu, ndo vha ndo dzula hayani ngori hezwo zwithu zwo itea ṅwaha u tshi vho yo fhela nga vho October ya 2023. Nda vha ndo dzula hayani nda ri kha ndi tou ṱanganedza nyimele ine nda vha khayo, ndi tende uri mudzimu vha khou zwi funa zwo tou ralo. Ndi nga si hanedzi zwe mudzimu vha zwi ita, ṱhamusi vho zwi ita nga reason. Nda ḓi dzulela hayani, nda dzula u swikela nga dzi 1 dza January ṅwaha uyu. Ndo dzula na mukomana wanga ri tshi khou scroll kha TikTok. Nda vha ndi khou ṱangana na Thendo a kha ngari vha khou tamba dzi game kana ndi live, and then a khou amba ngauri mudzimu a vhe na vheiwe ṅwaha uyu zwithu zwine nakele a khou amba hafhaḽani. Nṋe nda ri kha mukomana wanga kha type afho uri ndi khou humbela a nthabelise a thi vhoni. Nda pfha Thendo a tshi ri Alina ha vhoni, nda ri kha mukomana wanga kha ṅwale uri a ri kha ri mu follow, ra mu follower. Nga mathabama Thendo a mbo ḓi invite kha live. Ra vha ri khou amba hafhaḽani, ri khou amba ri khou sea thoma uri kha ndi mu ṱalutshedze uri ho itea mini. Na ngoho Thendo nda mu ṱalutshedza tshiṱori. A ri okay, mudzimu vha ḓo dzhenelela. Nda ri ahuna thaidzo. Matshelo a hone a dovha futhi a invite for life. Nda dzhena hafhaḽa ri khou amba a ri kha nṋe ndi nga shavha u amba tshiṱori tshanga vhathuni na. Nda ri ndi nga si shavhi Thendo, ndi kale ndo dzula ndo ḓi dzumba ndi sa khou ḓi bvisela khagala. Vhunzhi ha vhathu a vha ḓivhi uri hu khou itea mini vhutshiloni hanga. A ri okay, ahuna problem. A ri hu na fhethu hune u ḓo ngisa hone, ndi paneleni hafho fhethu. Hu vha hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa. Vhathu havho vha nga nthusa nga mihumbulo, huṅwe vha nga nthusa na u reisa tshelede ya u ita dzi operation. Vha nga ita uri hu vhe na dzi donation fhethu ho fhambana ngori ndi vhathu vha nṱha vha ḓivhana na vhathu. Nda ri a thi mind, a ri zwino ri khou ṱuwa. Na ngoho ra vha ri khou swika kha panel ya Mami Boss Lady. Nda vha ndi khou fhiwa tshifhinga tsha uri ndi ṱalutshedze, nda ṱalutshedza tshiṱori tshanga, nda ṱalutshedza. U bva hanefho vhathu vha khou thoma u vhudzisa dzi mbudziso, ndi khou fhindula. Vhathu vha thoma uri vha ḓo ita dzi research, vha ḓo nyaga information uri vha nga zwi itisa hani. Ho vhuya vha na thaidzo ya ṅwananga oyu muhulwane, heyi nyimele yo vha i sa mufari zwavhuḓi. Ndi hezwiḽa zwo uri ndo hula zwavhuḓi, miyanga vha tshi nṱhogomela vha tshi ngitela tshiṅwe na tshiṅwe. Zwa zwino miyanga vha khou baleliwa ende a vha tsha kona u ngitela tshithu. Ndi uri ho swika he a zwi bvisela khagala, nṋe ndo ndi sa ḓivhi tshithu. Ndi tshi mu vhona uri u na enga, ndi tshi mu humbela uri a ngitele tshithu nṋe ṅwananga o vha tshi kwata nga maanḓa.
a tshi mphelela mbilu nga maanḓa. So a swika he a mbudza uri nahone ahuna tshine vha nthusa ngatsho, a vha nthusi nga tshithu, and then nṋe ndi tshi vha thusa huna tshine zwezwino ndo phasela kha maṱiriki vho to balelwa kana no to nrengela tshikipa. Nda muvhudza uri ndi ḓo mu rengela tshikipa nga mini a tshi vhona nyimele yanga uri zwino ndi tshila nga u humbela kha vhathu. Arali ndi tshi ṱoḓa dzi pad nda ri u to zwi ḓivha zwi fhedza, ndi tshi ṱoḓa dzi pad u to zwi ḓivha zwori ndi tea uri ndi humbele, ndi ri kha muthu ndi khou humbela R50 ene ndi a ri kha ḓa nthuse uri ndi humbele. Vhunzhi ha vhathu vho no blocker, vhunzhi ha vhathu a vha tsha mphindula, vhathu vhanzhi vho no vha kule kule na nṋe. Zwino nṋe yori ene ndi mu rengele tshikipa kana ndi mufhe something tsho tou uri ndi mu takalele uri o phasa, ndi ḓo tshi wana gai nṋe ndi tshi khou balelwa nga nṋe muṋe. A fhedzisa o sinyuwesa nga maanḓa ṅwananga a pakana zwiambaro a mbo ḓi ṱuwa a ntsia na khotsi yanga, ende u a ḓivha uri khotsi yanga na vhone ndi muthu wa muholefhali, o ri sia ri vhaholefhali ri vhavhili, a mbo ḓi ṱuwa. So houḽa ṅwana zwo swika he zwa mbaisesa nga maanḓa uri ndi uri zwa zwino u vho to ndzhia sa mme wa useless, a thi tshithu khaye ngori ahuna uri ndi ḓo dovha futhi nda mu thusa nga nyimele ine nda vha khayo. Nda vhona relationship yanga na ṅwananga i tshi khou tou kwashekanya zwi hone, mara nda ri nga mudzimu a tshilaho one day zwithu zwi ḓo luga. Since tshe nda ṱangana na phaneḽe ya Mami Boss na Thendo, ndo no vhona dziṅwe tshanduko khulu nga maanḓa, ndo no vhona vhuhulwane ha mudzimu nga maanḓesa. Thuso ndi khou i wana, vhathu vha khou thusa nga dzimbilu dzavho dzoṱhe, lufuno ndi khou lu wana, vhathu vha khou ntsumbedza lufuno nga nḓila yo mangadza nga maanḓa. Dzi advice ndi khou dzi wana ndi tshi khou amba so nga Monday ndo vha ndo yo ṅwalisa SASSA, ndo ya na sibadela dzi fomo dza fiḽiwa. Matshelo nga Ḽavhuṋa ndi khou yo vhonana na doctor ya SASSA ane u ḓo vha a khou nthusa uri ndi ḓo i qualify kana ndi nga si i qualify, ndi ḓo vhona zwezwo matshelo. Mara vho mbudza uri ndi ḓe na copy ya ID yo sethifaiwaho, ndi ḓe na bank statement. Zwo no luga hezwo zwithu to sala uri litshe matshelo ndi ṱuwe na khotsi yanga. Ndi zwezwo vhathu ndi khou vha livhuwesa nga maanḓa hezwi zwine vho no khou zwi ita ndi zwihulwane, ndi uri no nthusesa nga maanḓa. Zwine na ri ndi zwiṱukuṱuku zwine no no khou mposela zwone kha nṋe a si zwiṱuku, ndi zwihulu nga maanḓa. Ndi khou zwi livhuwesa ngori zwo ita tshanduko khulu nga maanḓa. Ho swika he ha kwamiwa na meyara ya Musina ye ya rumela vhathu vhayo vha ofisini, vha ḓa hafha hayani vha ḓa vha vhona nyimele yanga, vha mbudza uri vha khou ḓo thusa nga hune vha ḓo kona ngaho, vha ḓo ita dzi donation nga hune vha ḓo kona ngaho uri ndi ḓi wane ndi tshi khou itiwa operation. Hu nga ḓi thoma ngo itiwa ḽiṱo ḽithihi operation ngori operation dzo sala operation tharu, heyi yo bvisa dzhele na dzi cataract kha maṱo oṱhe ngori upfhi maṱo oṱhe a na dzi cataract. So arali vha ita vha ri vha nga thoma nga ḽithihi ḽa lugisiwa at least ḽa vhona, haya hedzi dziṅwe operation mbili dzi ḓo tevhela nga murahu. Tenda ḽithihi ḽa vha ḽi khou vhona uri na nṋe ndi kone u nga muthu, ndi kone u tshimbila ndi free, ndi sa khou ofha tshithu ngori ndi phila ndo dzula nḓuni. Uri ndi bve zwi a konḓa nga maanḓa ngori ndi pfha nga ri ndi vha ndi khou lemedza muṅwe muthu uri a vhe o tou mpfhara ri khou tshimbila. Hune u ḓo vha khou mbudza uri kha ndi tshimbile nga ngei, hu na matombo nga hafho kha ndi ye nga ngei. So ndi vhona nga ri ndi vha ndi khou fha muthu mushumo. So ndo lindela u pfha uri zwi ḓa zwi khou tshimbilisa hani ngori zwithu zwe vha ri vha khou zwi ṱoḓa nga ri vho zwi wana, zwo ri dzi operation dzo salaho dzi ḓo costa vhugai. Ro humbela kha madokotela ḽani uri vha ite quotation, vha i sende kha email ya ṅwana mukomana wanga, u ḓo vha rumela na ngoho nga ri o vha rumela ngori ro mpfounela ṋamusi a khou mbudza uri ndo rumela mukenekene wa masipala o mpfounela. Nda ri okay, ahuna thaidzo, ndi khou livhuwesa. Ndi tshetsho tshiṱori tshanga u swika zwino.
ya khezwo ri khou a thi ḓivhi, ndi ḓo vha ndo sedza huṅwe na vho NEH. hai ri khou livhuwa tsho fhelela tshiṱori tshawe tsho fhelela. Mashudu a muṋeyi a fhira muṋeiwa nga ngoho vha mufunwa lushakani ndi mafunda a sasini. Fulo ḽa u ṋekedza zwine muthu anga kona kha u thusa Alina Nengome a bvaho kha ḽa musina ḽi kha ḓi bvela phanḓa. Ri livhuwa vhoṱhe vho sumbedzaho vhuthu, vhoṱhe vho kwameaho nga nyimele ya Alina Nengome ane o ṱangana na thaidzo ya u sa vhona. Alina Nengome ndi mme a vhana vhavhili a dzulaho na khotsi yawe, ṅwana muthihi muhulwane ngeno uyu muṱuku a tshi khou dzula na mme muhulu wawe vhunga Alina Nengome a nga si kone u muṱhogomela kha tshiimo tshine a vha khatsho. Alina Nengome o no tshimbila madokotelani lwa tshivhalo zwi tshi kwama dzilafho ḽa maṱo awe, hune zwo guma a songo phuletshedza zwavhuḓi vhunga masheleni o swika he vhutoto. Ndavhelelo dzashu ndi dza uri Alina Nengome nga dzudzanyelwe zwa magavhelo awe ngeno na zwa maṱo zwi tshimbile a ṱanzwiwe a dovhe hafhu a vhone. Thuso a ina ṱhukhu nga u ralo ri khou humbela Alina Nengome thuso iṅwe na iṅwe ine vhone vha nga kona, i nga vha thuso ya zwishumiswa zwa ḓuvha na ḓuvha, masheleni na zwiṅwevho. Kha vhane vha tama u thusa zwidodombedzwa ndi zwi tevhelaho, nga vha ri kwame TikTok Mami Boss Lady, Mami Boss Lady kana NEHTV. Nomboro dza luṱingo ndi dzi tevhelaho 072 366 8676 072 366 8676. Vha humbule thuso i khou ya kha Alina Nengome hu si kha vhurangaphanḓa ha fulo iḽi ngavhe mudzimu a tshi vula zwa vhutshilo ha muṋeyi. Zwa vha nakela ṋamani na muyani, zwa tshimbila miṱani yavho, masimuni ha kaṋiwa zwivhuya fhedzi. Ri a livhuwa, ndaa.